le Christmas pe ku le Windia video kan ro chu wadan giza litar durang siar lek te giza iluk na call call dan video ora siam lo na chapo maya in ania wadan giza chu litar durang siar lek ania automatic ania mari one second le second real cara tu hero ti sakal te ni ko ta hang me da ta pop na ba tu ma ya one fitan kilo ensin kabila panganganta na ni ating garania ni pangalan ti ta ku ta 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 ya ai dia bom ya ay aheng garani ayan dengan Pak Luta yang bangain karena ya tuan tripin to pahi 16 ampere nita 250 volt 16 ampere electric board po 16 ampere abot ang ay ta tuan higi yan na tiya nga apay piti na po nga yan yan po Luta alay lang hiti kalay lain orang kan buat lut yang ada ni hero na barum ni hero na tepa hikan no lut so ni hero par bekan ya na no kan bekan lah bekan ona nga i pelagan fida nga tuan apu lut kat la topin asar tu isar so halo ni kelai hian tuilum aro so halo na takho maya ahi na ve pian sia ya automatic ni ma ro na durom lo wa abu man dia dalam litar somriat aron siswa puna ini otomatis aron sol tengah relo oh aron nung lena overheat dong dong lena kan apa ya gizar dia sempat kita tu yang dah kata alalum sung kari be tin karina pakai tako yang jujur sih po nggak tahu ya amal tu hejung ngai kalau ni diyan te pam bit luta tu kan ona luta tu isar so ngala tu isa ha so to ate kan do maya takhan maya pakop maya adu de mapo chuan te screen nahi kanang barga da to le bro pakop ai ina ro video tu na dia ro video de ro sina wa ni sina lo tu ko so ka subscribe la subscribe ko ten no subscribe de ula rồi nó một siang hianin bibir tang negara ini itu ya video siang reguler